gonɗude ko e jikkuji ɓurɗi moƴƴude jeeya gila noon ɗo aduna o fuɗɗi ha ɗo aduna o jogori haadde e kala nokku e kala diineji e kala hen ko wawi wonde fof kam ena kawri neɗɗo o omo foti jogade jikku moƴƴo jeeya ko e jikkuji e nder l'islam ɓurɗi towde kadi ɓurɗi mawɗo saabu jomum o sifate ko e sifa ɓe ganduɗa ko ibadullah ko e jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa ko hulɓe ɗum waɗi noon annabi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko siforina seydna ababacre siddiq e rendagal julɓe foof walladina jaa bisidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun wadde noon so neɗɗo o siforima oɗon sifa o sifoto ko sifa kam o sifa waliyagal ɗum ɗon fof ko e sifaji heeji waɗino saaha e zamanu annabi sallllahu alayhi wa sallam aba soufiyane e ko nandi hen ɓe jehino e lamɗo no wiye hirqa on saaha nde ɓe jeehi e on lamɗo o wiyani aba soufiyane onon kam holko annabi mo woni biyata annabi mono holko o yemirta on aba soufiyane wi o yemirta min ko yemin gotolin Allah kañum tan wala tushriku bihi shay hono min dendiddinmo e hay hunde yemin goppu haajun ma yaqulu aba'akum wa ya'muruna bis sala was sidqi omo yemire min juulu omo yemire min gon wadde gonɗugol no mbiɗen ni ko kañum woni maande e maale annabakal ha e nulaaɓe Allah ha e jiyaɓe Allah Allah subhanahu wa ta'ala nde wa haaldata baaba Ibrahim o siforimo ko sifa jaha joni gonɗugol ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala wiyi annabi Ibrahim wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ko hoɗon noon kadi ɗo sifri annabi Ishaq wa ja'alna lahum lisana sidqin ali ko hono noon kadi Ismaila ko hono e dendagal annabaɓe wadde ganden gonɗugol ko hunde nde ganduɗa mawde wadde so tawi gonɗugol natti tan ayyat ko heewi bonan ayyat ko heewi firtor ayyat ko heewi nattan ɗum woni hatta hay e sahabaɓe ɓe ganduɗa ko darinoɓe darde tinde ay ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wiyannoɓe ko minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi wadde alay sago jangen gonɗugol kadi kutorɗen gonɗugol ko annabi sallllahu alayhi wa sallam wiyan ko ɗum tan aleykum bis sidq mbaɗa waggi noon jon gonɗu e gonɗu so wona ɗum tan gonata ko pinowo walla gona naafiki walla gona jikkuji ɗi ganduɗa wona jikkuji jettaɗi wona jikkuji ɗi ganduɗa ko moƴƴi ɗin jikkuji noon ɗi nawata neɗɗo hay nokku gonɗude ko kañum dandata neɗɗo o e fof ko kañum wallata neɗɗo o e fof ko kañum fewnata neɗɗo o e fof wadde so tawi gorko walla so tawi ko debbo a wona gonɗude e golle ma a wona gonɗude e haala ma ene wayno an andu battane maɗo pewɗa to moƴƴani walla jangen ko kutorɗen ɗum nafa en kadi naftorɗen ɗum ɗum noon ko fellirde fittade muɗum tan sa woni neɗɗo gonɗiranke hay goto suusa arde ma ene fenanma yimɓe kulan yohandema yimɓe kula dendagal gueɗe ɗe mbiya ay oɗo de ko gonɗiranke sa renaki tan wadde heddo an noon aɗa fewna yimɓeɓe e wawde artirde yimɓeɓe e lawol gonga e wawde artirde yimɓeɓe e lawol pewal e wawde artirde yimɓeɓe e lawol moƴƴere wadde ko ɗum woni seeɗa ko jinnoɗen jubbude ko fewti e banggue ha joni gonɗude noon ne moƴƴi e ɗemgal ma e golle ma ha e geste ma ha e communication e banggue yo banggue e maɗa foof ene foti wawde wonde gonga so ɗum ala tan kala hen ko manki wonata koye funti walla gona e funtude yimɓeɓe taw noon funtugol ma neɗɗo o e hoore mum ɗum ala important saabu Allah subhanahu wa ta'ala mo ganduɗa gonɗuɗoɗo gila a wonani wonnuma a andano andinma a mawnano mawninma a sellano sellinma Allah hokkuɗoma ɗele gueɗe fo omo filti e foof ma sa wi ala funtira neɗɗo o wonde ka gonɗo taw a gonɗani kuntata ko hoorema ganden no gonɗude
ko jikku ɓurɗo mawnude kadi ko jikku baɗɗo riche no feewi. Annabi sallllahu alayhi wa sallam ene jeeya e geɗe kewɗe ɗe o mantirte jogade jikkuji moƴƴi. Jikkuji moƴƴi noon ko wiyete gonɗugol ko hen woni kodi. Yo Allah hokku en gonɗude e fof meɗen noon, gonɗude e golle men, gonɗude e konnguli men, gonɗude ha e gesteji men. Wonno ngol gonɗugol ko kangol wonata sababu e ngol wawi nawatema alja, kono fenade nawata neɗɗo o tan ko e boɗɗum. En calmini bandiraɓe fof en ñaguimi yafuya ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon bookar kan. Assalamu aleykum.